Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta na koperskem štadionu Bonifika, kjer se bo čez nekaj minut začel uvodni obračun 31. kroga v prvi ligi Telemach med domačim Koprom in Gorico. Slovensko nogometno prvenstvo je prešlo v sklepni del odličnih nogometašev, brez nekaterih glavnih adutov. Tule je zdaj priložnost za Koper. Luka Vešter-Tičič, Šimčak, Vancaš, Šimčak ponovno, Šimčak. Tule se Dajčar ni pustil presenetiti, pa dober predložek, priložnost za Koper. Žoga se od nekoga na golovi črti odbila nazaj v polje. Tole je bila res krasna priložnost za Koper. Dajčar je bil tule premagan. Videli v počasnem posnetku, kdo je bil goriški junak v tej akciji, ki je žogo odbil tik pred golovo črto. Še naprej sicer napad za Koprčane, nova velika priložnost in sijajna obramba. Je žoga nekako ušla, pa kot da Kolobarič tega ne bi pričakoval. Še naprej sicer napad za Gorico, Ankrah. Znova proti Kolobariču, Kolobarič za pred Golubovičem, ki pa je njegov strel obranil. Pa potem Junčaj v sredino in Korea žogo odbija v kot. Nazaj do Biliča. Brekalo se medtem vrača v igro. Tole je dober predložek, Kambič in 1:0. Luka Kambič, vodstvo za Koper, 61. minuta. Ja, v prvem polčasu je Matevž Dajčar bravorozno obranil strel Kambiča z glavo. Tule pa je Kambič posnel pajčevino iz levega zgornjega kota Dajčarjevih vrat in seveda je bil goriški vratar v tem primeru povsem nemočen. Drugi gol 24-letnega Kambiča v tej sezoni in Koper je torej povedel. Palčič. Palčič oddaleč! Za las mimo leve vratnice Matej Palčič. Karlica neposredno na vrata, Golubovič odbija. Korea, mislim, da v offside-u Ankada, no, stranski sodnik zastavice ni dvignil, še vedno Ankada, Vancaš, Vancaš pa zdaj Kambič, Kambič, Ankada! Kaj je zgrešil Ankada, ampak v skladu z navodili sicer zdaj stranski sodnik zastavice ni dvignil. Poigravali so se Goričani in Ankada je sam, brani Dajčar. Ja, v moji družbi trener Kopra Zoran Zeljković, se bom kar navezal na našega Dejana. Tale zmaga Kopra danes, jasno najprej čestitke zanjo, se ne zdi spektakularna, ampak ko potegnete črto po tistem porazu proti Mariboru ob kadrovskih težavah, verjetno morda ob koncu sezone, ko boste naredili analizo, celo ena pomembnejših zmag sezone. Ja, res je, vsaka zmaga je pomembna, s zmago nismo nažalost še nič naredili. Imamo, tako kot smo rekli, se pravi nek prvotni cilj. Igrali smo doma, derbi, taka trda tekma, ampak mislim, da zaslužena zmaga ostaja doma. Dejali ste pred tekmo, potrebno bo danes izkoristiti priložnosti. Eno ste, verjetno pa bi si želeli, da bi še kakšno, kajti na koncu smo vendarle videli malo nogometne drame. Ja, res je, nisem zadovoljen zadnjih 15 minut, kako smo odigrali, ampak razumem fante, zapravo bil nek pritisk, izgubili smo tekmo, dobro vemo, kaj nam pač vsaka zmaga pomeni, ampak glede naše kreacije, glede obrambe smo veliko stvari popravili in verjamem, da imamo res ogromno še rezerve in mislim, da se bomo enkrat skompletirali, da bo to še bolje. Še morda beseda ali dve o današnjem junaku tekme. Luka Kambič je šel nekako v zadnjem obdobju skozi preobrazbo iz bočnega branilca v krilnega napadalca. Zdaj tudi dosega zadetke, kar verjetno na tem njegovem novem igralnem položaju tudi pričakujete od njega.
kako ste zadovoljni s to njegovo preobrazbo? Ja, Luka pač dobro ga poznam, dobro vem, kaj je sposoben, prihaja po težki poškodbi in zdaj začenja se pravi kazati nek svoj potencial. Verjamem, da lahko še ogromno napreduje, prepričan sem, da lahko igra na obeh pozicijah, ko je pravi. Zelo vesel sem zanj, kajti dobro se zavedam, kako je biti teže poškodovan, ni lahko, ampak fant trdo dela in danes ga je to nagradilo. Zmaga na uvodni tekmi kroga, kar pomeni, da nekako zdaj žogico postavljate v kot Domžal in Mure. Verjetno z psihološkega vidika zdaj kar ugoden položaj za Koper. Ja, res je. Pač tudi lansko leto smo mi velikokrat igrali za nasprotnikom, je to nek dodaten pritisk, ampak vsi igramo še med sabo, nič še ni odločeno in fantom sem tudi rekel, veliko bomo mogli še preigrati in pregarati, da bomo prišli do željenega cilja. Ja, v moji družbi pomočnik Edija Reje, Sergio Porini. Mr. Porini, no points today for Gorica. You had your chances, you were in the game till practically the last whistle. Your opinion about today's game? Yes, my opinion is that for the second time in a row we are going to play a good match with a great opponent, because we all knew the value of Koper. But then I think in the beginning of the second half we were a little bit too scared. We played too much defensively, and so give them the opportunity to score the goal, even if I think that we were sleeping a bit in that situation. And then the last 20 minutes we tried to press them higher. We played in their own midfield. We created some chances, and so at the end we come home with 0 points, and we are a little bit disappointed, because I think the performance was a good performance. The efficiency, scoring goals, seems to be the problem right now for Gorica. You made a lot of even tactical changes in the last matches, trying to play with 1-2 strikers, trying to play with more wide attackers. What else can you do to improve this in the next matches? Yeah, it's a nice question, this one, because you're right, we tried to changing. We saw that probably with the back five and just 2 strikers up front, we didn't have too many chances to score a goal, so we tried in the last 2 matches to change something with the wingers, and also at the end of the match in the last 15 minutes with 2 strikers. But it seems like it's very, very difficult right now scoring goals. The last 2 goals we have scored was scored by Stankowski. That is not a striker, is much more a midfielder, so it's not easy. I know just one thing, that you have to work on the pitch, you have to practicing on the pitch, and maybe in the next matches will be better, and maybe we can create something more and score goals. Čestitke za zmago, ampak tale zmaga je bila kar prigarana tekma, pravzaprav nekako neodločena vse do konca, 3 točke pa verjetno več kot dobrodošle. Ja, nekako smo se zavedali, da bo težka tekma, takšni so derbiji. Vemo, da je Gorica čvrsta ekipa, ampak mislim, da smo zasluženo zmagali. Luka, imeli ste že v prvem polčasu eno lepo priložnost z glavo. Vam je v tisti drugi, ko pa ste potem zadeli, šlo po mislih, nekako zdaj pa res ne smem zgrešiti? Ja, mislim, golman je res dobro reagiral v prvem polčasu, v drugem pa, mislim, super top center Šimčaka in ni bilo težko zadeti. Nove 3 točke, nov korak na poti k Evropi, verjetno zdaj nekako tudi pred naslednjimi tekmami veliko lažje, ko so na računu, predvsem po porazu v prejšnjem krogu, nove 3 točke. Ja, res je, hoteli smo se pobrati po tistem porazu proti Mariboru, zdaj imamo še 5 tekem in treba je vsako tekmo na polno in mislim, da je Evropa dosegljiva. Ja, v moji družbi kapetan Goričanov, Nejc Mevlja, težka tekma, kjer pa ste imeli na koncu vendarle tudi rekli bomo kar svoje priložnosti. Kaj je danes zmanjkalo za kakšno točko? Ja, prvi polčas odigran taktično super, ustvarili so si tudi eno šanso, 1-1 z golmanom. Edino njim smo pustili preveč odprte boke in oni so to izkoristili, tudi njihov gol je tako padel, pustimo odprt bok in pol nas ne kaznuje.
Tako da težka situacija, ampak ne smemo obupati. Matematika zdaj res ni več na vaši strani. Še verjamete v to, da lahko Gorica obstane že po rednem delu sezone? Seveda verjamemo, treba se truditi, tudi danes ni bilo tako slabo. Žal so izgubili z enim golom razlike. Mislim, da smo igrano napredovali v teh zadnjih dveh tekmah in treba ustrajati, druge ni.